Imes Bal the main Tabiri Sangbu Yunam Anuradha Divina Ikono Krumzari. Housing Moroiba Palda. Statistic COVID-19 as Yahum Kiba Masing Kunito Sukre, active Oiba Masina, Lisangamasa Yankimani. ANOVA Isolation Policy 2020 के मतंगदा Students Organization Singi, Mihochim Yauna, meeting of Pantokre. Winana. Chahi Ama Satakadaba, Comrade Yumna Mampulade, Butter Centenary Celebration as a Hotokre. Housing Pausan on a Pizari. Manipur COVID-19 amaram oraga lekhidraba mioi masing kunithoi sukre ngarang Sorsanpur dage chahi kunthra marirom suraba nupa ama leina asina maram oraga yunako da lekhidre ngasina chahi humbura rom surabi thawal dage nupi ama Jenims da lekhidre mahab atopa anaba sulebi nupi ne haina Health Department Manipur ge cherola mana phungdoragli Pausine makha taribadi state asida hokiba pung kumari asida general population dage mioi Humpumatoi Amati Central Armed Police Force CAPF Tagi Mayor Kunitoi Punam Mayor Marpuhundoi positive Oibathing Nabadagi Manipur COVID-19 compound case Lising Manga Jama Kuntranitoi Sukre Ngasi positive Oi Krabazan and population Mayor Singadu Surasampur district Tagi Mari Impal West Tagi Kuntaro Bisnupur Tagi Manga Impal East Tagi Taratare Sanin Dagi Ahum Tawan Dagi Manga Kaksing district Tagi Amane Makoi Humpumatoi Manungda Chanindagi Mioi Amaka Mapandagi Halakivini. Atedi travel history Lataba local Singni Makoibo COVID care facilities in the Tamduna Lokopam Topa section Torak Sig Lokakre. State Sida Hokiba Punkunmari Asida Apunma Mioi Jamaga Murputara Mari COVID-19 pre Oibadagi disaster Kray. Makoi Rimsta Kunmari CCC Lamboi Kongang Kongda Yangkai Nipan, Yunakoda, Kuntra Nipan, JNB Sandenda, Nepal, Tawanda Kunitoi, District Hospital Tawanda, Manga, TK Okrolda Ani, Kamzongda Taruk, Amadi, RD Wingda Kuntra Matuine, Makoi Amuhana test of COVID-19 negative Oibadagi disaster Kivani. Manipurda House COVID-19 compound case, Lising Mangaga, Chama Contranitoi, recovered Tauraba, Mioi. Lising Hunga Chamri, Yankai Manga Amadi active casta, Lising Amaga Chatru, Yankai Manga lady, Naba Pabagi Chang Sada, Humputare does make a Humapan Yodi Heidi. Nakalamuramda, Nasinung Tinpung and Power Lakiba, Quarantine Center, Samari Depoke Matugina, Coxon District, COVID-19 compound case, Chaniga, Mari Sure. Ricobata Krabamasina, Chamagani Pumdoi Amadi, active casna, Humpumato Sukre. District Asida Hamba Quarantine Center Sangda upon by inmate Lisanganiga Chamangaga Humbudra Nipant Lairaki Masigi Manunda inmate Lisanganiga Chamanga Yankani to the quarantine Matam Loidina disaster Craig inmate Puntaruna House Quarantine Tabduna Lady Nakalamram da District Asigi upon Mamuoi Lisang Mariga Anike Sampaloduna test Tobada Taunaba Tabada Mio Lisang Hunga Chamapan Humpunitoigi test result likely Mio Nipugina pending the lady Aduga Taruk Amana, sample Logadaba Wale. Kaksing district Oina Ladyba active case, Humpumathogi Manunda Mioi Manga, COVID care center Kaksing the Tamduna Langley Aduga, Kaksing district Ladyba containment zone Masingna Amane. House COVID-19 lights in the Maram Oidana Kanaguma Mushina Manipugi Mapanda Chatluva Amati Sanglapa Sing Tangai Padana COVID-19 test over the SOP Ngakna cell Tinglaga rapid antigen test Impalge RT wing test to Nabage Mau Matoge Maramda Manipur Sakage Halge Principal Secretary na notice to Craig notification ge Matungi Ena RT wing da rapid antigen sample comes in Bage Matam Ayuki Pung Taradage Numiyong Pung Taranitoi Amasung Nungtingi Pung Omdage Pung Manga Pawa collection Matam Lake Craig Matamasida through net test to Wiki Matam Suoigani. Sambang collection ge in charge Dr. S. Surchandrada, medical officer ge Pau, found anabage mobile number na 8258059014 ni test obagi charge na lubacha trege yang khaide
टेस्ट असी तौबदा सेल टिंगलोइदबसिंगदे कोविड-19 के फ्रंटलाइन वर्कर मेडिकल स्टाफ पुलिस पर्सनल सिंह डिप्टी कमिश्नर सिंह ऑर्डर के मखादा वॉलंटियर सिंह बीपीएल के मेयर सिंह सीएमएसटी पीएमजेएवाई कार्ड पाइब सिंह कोविड-19 टेस्ट असी लेमना पॉजिटिव ओइबसिंगा सोना समनब सिंह तिदोकलगा टेस्टिंग तौबगे थबकते मरी लेनबस मेडिकल ऑफिसर ना शेड्यूल सेमदना पांगथोकने हाइनसो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्गे नोटिस असने हाइरी अनोवा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट असिदा माई पांगना इम्प्लीमेंट तौनना बगे मतंगदा ngase स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहु सिंगा एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर टीएस राजेशंगा समग्र शिक्षा मणिपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल दा मीटिंग अमा पांगथोखरे मीटिंग दुदा मिनिस्टर ने स्टेट एजुकेशन सिस्टम फगन हनबा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगना लौरिबा थौदांग सिंग अदुबु थागतपा फोंदोलदुना मीटिंग असी अनोवा एजुकेशन पॉलिसी असी ममुताना खंगनबा अमसुंग कुपना नैनदुना पॉलिसी असी स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग अमसुंग हायर एजुकेशन सेक्शन दा माई पांगना इंप्लीमेंट तौनबा पांगथोकने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के म्यूट सिंगसु सजेशन सिंग अमसुंग नोट सिंग शेयर तौरकने हाइना आशा तवी हाइना सुपोंदोके अनोवा एजुकेशन पॉलिसी असी माई पांगना implement तौनना बगिदमता पॉलिसी असी ममुताना खंगबा दरकार ओइबना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ना मीटिंग मथंग सिंख्रे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असी फजना खंगबना स्टेट असिदा फबा एजुकेशन सिस्टम अमा पुरकपदा मतिंग पांगने हाइके मीटिंग सथरिंगाई मनुंगदा मिनिस्टर ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गे मरु ओइबा अहोंबा खरा 5+3+3+4 स्कूल करिकुलम ग्रेड 5 फाउबगे महिरोई सिंगदा तकबी तंबीबगे मतंगदसु हाईलाइट तौखे मीटिंग अदुदा कमिश्नर एजुकेशन एस टी रंजी डायरेक्टर एजुकेशन एस एल नंदकुमार एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन एस हिल्स लर्थे मांगते कॉम एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन एस वैली श्रीमती सी एस सची देवी अमसुंग मरी लेनबा डिपार्टमेंट संगे ऑफिशियल संसु सरुयाखी स्कूल की सेक्शन ओजागी ट्रेनिंग हायर एजुकेशन सेक्शन क्रमाने इंप्लीमेंट तौगदगी हाइबदुगी अकोई पुन्ना खंगमिनबा नैनबा दरकार लई हाइदर ngasi si छात्र संस्थान मैम से अकोई पुन्ना डिस्कशन अमा तौजबनी छात्र संस्थान सिंगसो तोंगान तोंगान बा आइडिया क्या अमा पिबिरकने खल्ले मै लाइरिक से अकोई पॉलिसी से येलकांदा नैनरगा चौरप खरा मदि नैनरे अदुवासी मुन्ना नैनरगा अकोई मणिपुर दा अफबा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंडियन इथोस हाइबा अकोई एम अमा ओइने यावरबा पॉलिसी यावरबसे मसी इंप्लीमेंट तौनबीदमक्ता ngasiजे अकोई खन्ना नैनबने अमुका हना आई मौसागुम प्रजा मयामदा अमुका अपील तौजगे हाइरियो पॉलिसी से मसी अमुतंग लौथोकपिरा पाबिरगा फजना नैनरगा मयाम नैनबिरकांदा थबकता फजना ओंथोकमिनसे हाइना अमुका अपील तौजगे थागतचे कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेप ओइखिबा मयांगलंबा रमेशो नंगसे कोविड-19 थेंगनबदा फ्रंट लाइन दा मथौ तोरिबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसपी ऑफिस कक्सिंग पुलिस स्टेशन पुलिस क्वार्टर सोरा पुलिस आउटपोस्ट अमदी डीसी ऑफिस कक्सिंग के कॉम्प्लेक्स यावना कक्सिंग के कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर सिंदा कोइना सटुना हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन काथोक्रे गसगे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन दा काथोपा दुगा मरी लेनना मयांगलंबा रमेशो ना पुंदोरकपदा पुलिस समति हेल्थ डिपार्टमेंट खक्तना कोविड-19 थेंगनबा गमलोय अखोई इसा इसाना लेंगांगा पीरिबा खुदसा टोइना सापोना हमदोपा सोशल डिस्टेंस ngang चटपा मदे फेस मास्क उपा हाइबा एसओपी असे ngang चमिनारबा खक्तदा कोविड-19 थेंगनबा ngamgani मरमसना अखोई इसा इसाना लोगदबा थौदांग सबसाना लोमिनदुना कोविड लाइना असे माइथिबा पिमिना से हाइना अपल तोरगले मणिपुर दा कोविड-19 लाइसद असे नोमनोमगे मसिंग यांखलपना लोइनना मिशिमिना की मसिंगसो लेपलैतना हेंगललिबा सडका सिदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट दा ख्वाइदगी लाइबक थिबा ओइना सीएमओ कक्सिंग की मतंगदा सयनबा क्या थोगलेबसे अथवा मतमदा मरि लैनबसिंग लोइशिन बियो लाइसद असिबु लांथिंगनबगे असंगबा लानमी लौबदा सयनबा क्या लागलेबा अमदे मार्टिन गार्मा स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर सलाइबदा मौंग तादबगे सयनबा वफम लागलेबसे हौजे कक्सिंग CMO ओइबा म्यूसी मतिक सादबगिने हाइना कक्सिंग खुन्याय सौखट हनबल्लु KKCL ना लोगदबंगम लोय हाइना लुपसगी जनरल सेक्रेटरी SIS मयसना थादरपा चेरोला मन फोंदोरगले
Serusina Makataribade Atubada Mari Lenabasana Kumna Tigapiduna Warushina Amapuroktuna Prazamiamgi Mi Paiba Sepohanbio Nauna District among Oikrabalam Sida District Hospital Hangvidaba Kaksinge Hanale Zeriba CIC Asisu Hanna Yangsen Bidabadege Infrastructure, manpower, equipment award apana pik thalibasi atubu matamda lengangna ahenba miang sangbiduna sothariba kya ase mengkhana bahuna biu Manipur ki khamaikai ki lamdam sing asibo hanna yengbidana asumna inthokuna thambirabadi maikai asumge praja singna lengangna achauba iho lakna ba baton toba oina thokani lamdam asida ana e ki matangda thengnariba awaba singasi lengangna Kangviduna Miamge Awaba Kognaba Ehenba Miang Sanbio Haina KKCL na Lengak Amadi Marilena Basunda Apil Doragli. Saihek Saireng Saipal Sangat Loop Saipal Imphal Manipurge Mapongnumina Lakpada Lubasige President Dr. Athopam Kolsandrana Lamdam Sige Isaibu Koida Zaba Saichapa Saichapi Amadi Isai Mayagi Iriba Singe Mapamda Yapapozan Pirakli. Mahanahai ngasi August ki tang kunitoi asi Saihek Saireng Saipal Sangat Lob Saipalge Tara Marirak Suba Mapokumanumine COVID-19 ge lockdown amaram oiraga Mapokuman Thorom asi Pangtopangam Zadre Adubu Saipalge President Ama Oina Haizade Madude Saipalge Mapok Kumona Lakpasida Saipalge member Singda Natana Lamdam Sida Ladyba Isaibu Nungsibiba Singna Isai amamamtang kudun tawiu loinana isai mayek amamamtang ibiduna isai gi saisapa saichapi singbo puning thawapio haina apil tawragle Lebasaki secretary kesi gitana ngasigi numitchina lakpada anowai isai mayeke iba aibi kya toraktuna Manipuri matam isai ke khongsat sangna chanaba honabada kumang sauksinba oirasuno haina puldoragle laba akhoi mapok komol Thorum pangthokadaba nimit asi koi hoji laipak ki koi COVID-19 sina maram oiraga khudong sadaba kaya mayoknaba sidagi ekhoi mapokomol thorum asi pangthok saba ngamjadre adu oraga su ekhoina eigi maikaidagi thamjaningbo wafum kharadi ekhoi nimit asi thorum pangthokpa ngamjadraga su ekhoi gi saipalgi member oibiriba sing tanatana Ekoigi lamdam asigi isai bunung sibiba pung khudungmakna isai mayak amamamtang khudol tawbiduna namitsidayda ibiduna ekoi isai bu pung thogat pinanaba mayam punamakki mafamda nolukna ningsingjari Manipur ki communist amadi Lomi gi momenta jananeta hizam irabo ke matungi induna masak thokna sarukyaramba amasung kundrabang kendra gi CPIM ge MLA Oramba Comrade Yumlembang Kulage Chahi Amachubla Pangthokadaba but centenary celebration CPIM Manipur ge secretary Khentri Mayom Santana ngasi Uyumpok Imphal Hodokre Haudobugi Tharampa Aduda Party Asigi Chahi Murpudar Mari Suraba Veteran Lusingba Thongazum Tomana Party Asigi Angangba Piran Sankatke Amasung Mahanga Lusingduna Yumlembang Kulage Mitanda Leishukatke Party Asigi Secretariat member Sadar Salamna Haiki Madudi Jaisigi Manungda Manipur ge Mapangkya Manumda Tharongkya Amapangthokade Ketrmayom Santana Haiki Ngasigi Manipur ge MLA Singna Masa Masa ge Pirebletaba Maramna Ngahang Hake Oiba Mongda Songtung Songsent Taunariba Matam Asitade Comrade Yumle Mangkulagumaki Pidam Asi Ngasigi Mirona Tamaki Tangai Padaba Matam Lakle Masagi Tongzabadagi Kunaigi Tongzabana Mangda Thamba Chanabi Amase Magi Tangai Padaba Matam Lakle Tharamatuda Comrade Yumle Mangkulagi Maramda CPI Manipurge Secretary Al Sotina Pongdo Kibada Katokpadana Saru Oikiba Comrade Asiki Punsi Asi Ngasigi Naharon Singi Pidam Ningane Comrade Asigi Amadi Zananeta Iraboke Tung Inbasingna Chatharamba Amadi Lokalamba Tabak Singdu Ngaside Paksana Kwai Miamda Kanganba Amadi Sandurokpa Yamnamak Tangai Patre Amadi Matam Sare Ngasigi Tharamaduda Manipur Handloom and Handicraft Artisan Cooperative Society Limited Ki Nupi Sinmisina Saba Amasung Kudol Taurokpa Iramdangi Oiba Fast Marks Deliver Miam Singda Yantoke Amadi Laisha COVID-19 Ge Neamgang na Pangtoke Housing Palgi Maratana Atemba Bregam Tempizadi
COVID-19 लाइजरसी लांथेंगनाबदा अखोई खुदिंग वाखल तामिनरसी फ्रंट लाइन दा थबक तौरीबसिंगबो कोऑपरेशन पीसी लेंगांगना पीबा चना कांगलोनसिंग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सिजनबा अमदी तंगाई फदबा नतना युमदगी थोक्तबा हाइबसिंग गांगना चटसे चना कांगलोनसिंग असि गाक्तुना लोकल ट्रांसमिशन लाखंदनबा होनसी अखोई पुन्ना COVID-19 बु मायोकमिनदुना लाइजरसी मांगहनखिसी ब्रेक मतुंगदा मियामबो अमुका हना तरामना उक्सदे Food Safety Administration Imphal East के Designated Officer Texam Bozendro Khaba Maidina High Cray Madhya Pradesh के Indore Saba GRV Biscuit Private Limited na puthokpa Kemco Banana Fill Cake Leiru Bada ko phai karamba thenare Cake ase hablakpa carton box kharada date of manufacture idaba kharadana iramba box kharadana lot number amade code number tharamdaba thenare Wapama Singasi Lampelda Medical Directorate के Food Safety Administration दा लेबा माके ऑफिस के चंबा दा पॉमिसिंग उनाबदा ब्रोजेंडो ना फोंदोक्तुना केक सिंग अदो पॉमिसिंग मवांग दा पुथोखिबने माना मखाता अदुना पोलम सिंग अदुदा कोड नंबर मैन्युफैक्चर अमदे एक्सपायरी डेट सिंग बथरमदबा फूड सेफ्टी एक्ट की चनपथा के मतुग इना योनबा चाबा अमदि सिजनबा यादे कनागुंबा Karbar wala singna lot number code number thazanba amadi chinjak adubu sabe yani yaroi khangdana sek tawdana thadok pasina kanagumba singna chararabadi haksangta khudong thiba thokane miyamna leiba matamda section biyo yengbiyo COVID-19 gi matam asida asigumba substandard oiba chinjak sing charubada thoning daba thokdok tholokba yabana chadringe daning thina check tawina ba apil tawkhe अखोइना मयाम दु उच्चरिबा केक अमदी मसिगी ब्रांड से कनागुंबा ललोलिटिक तौबसिंग ने योनबगी दमक्ता मागी दुकान दा थंबिरंबो ओइरगदी मसे होलसेलर नत्रगा सप्लायर दा हनबियु अदुगा असुगुम पोट मखलगी फंगस कारबा अमदी खुदुंग थिनगाय ओइबा असुगुम पोट से योनबी दनबगी दमक अइना दुकानदार सिंग दसु पाव हाइजरी अदुगा प्रजा मियाम नसु असुगुम मखनजे सेक्शन बिनबगी दमक्ता अइना हेल्थ डिपार्टमेंट की माइकैदगी अमुका हन्ना मीडिया की थोंदा अपील तौजरी केमको बनाना के अगसी सायांग कोंथौजम लाइकाइदगे सलाम कृष्ण कुमार अपोपा इनाउसाना बाजारदगी लेरुरगा महाके मरूप मपांग खुराइजम बसंत कौबा टेरा सापम लेरक्ता लेबा अमदा पिरकपदगे चानबा हंगदोक्लुबदा कोफाइ करम थेंगनखिबनी असुगुम्बा एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरी इरमदबा चिंजाक सिंह मियामना योन बिगनो योन बथिंगनरबदी डिस्ट्रिक्ट लेवल फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंगदा पाव पीबी हाइखे कक्सिंग सुमनांगदगी कक्सिंग सुपर मार्केट फावबा हयंग अयुके पुंग तरेतगे नंथिंगे पुंग अनि फावबा इलेक्ट्रिक मई मुटकने हाइरे कक्सिंग सुमनांगदगी कक्सिंग सुपर मार्केट फावबा मरु अइना इम्फाल सुगुनु लंबीगे परिंगदा लेरिबा फिबम सोक्लबा इलेक्ट्रिक पोस्टिंग पुक्तोलगा अनोबा इलेक्ट्रिक पोस्टिंग सिंदोक सिंजिन तौगदबा मरमना हाइरिबा पुंगफम असिदा इलेक्ट्रिक मुथकदबने हाइना MSBTCL कक्सिंगी DCM ना फोदोरगले हाल मिनिस्ट्री ना हाइकिबदा पुंग कुनमरी के मनुदा COVID-19 के टेस्ट तौखिबगी मसिंग लाक्तरा हेनके लेना असिदगी फखिबगी सांगसु वांगले हाइरि टेस्टिंग तौदुना ngana khangdokpa phajana laimbiba yumda lanai oina naitom leizaba phaba makangi dakpiba hairiba mayamsina leina asitigi pharakibagi masing wangkhel lakhibagine hairi lebakasigi miyoi crore ahum lang nifumari lesing marpudara mathoi sumna humbudra humdoi COVID-19 gi test tawkre phakalakibagi sangsu phajana wangkhalakre टेस्टिंग तौदुना होम आइसोलेशन तौबना संगबासना मरम ओइदुना अनाबा फखिबगी चांग वांखलखिबने हाइरे लेबागसिगे लैब लेसंग अमगा चामंगा तरामाथोइदा टेस्ट तौबगी थबक चथरि हाइखे जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ना टेररिस्ट सम हाख्रे अदुगा अनिना फारे हाइरे थौदोथोकिबा मफम अदु क्रीडीगी चेक 9 सेलुंट एरिया दनि हाइरे Toida Pau Amapangbadagi security force in the cordon and search operation Satakibada terrorist ka Kutona Kibane, terrorist na Hambada Kutarake, Aduga, security na so handuna no makaki haire, terrorist ki Kanglopa Adu, Masakang Bangamdri haire. House Garabada, Maruba Pau Amoni Bizari. Sterisita COVID-19 as Yehun Kiba Masing Kunito Sukre, active over Masina, listen of Masaki Yankimani.
अनोवा एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मतंगदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगे मिहोत सिंह यावना मीटिंग अमा पांगथोखरे लोइनना चही अमा सथगदबा कमरेड युमना मंगपुलगे बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन असे होदोखरे इमेज पाउदंग असिगिदि मतंग असिदा लोइजरे मेंग ताबिरि बिसंग अमुकना रुजे